ngamtshela ukuthi angisahlani nomntwana. So yabuya khama nokwesikhathi abuye sakhuluma efonini sayilungisa. Awa ngamchazela ukuthi abantwana bangizwe bathi basakuhlala noma mncane nami. Wayeza-ke la azobabona wathi ukuthi khama ukhulula imali le. Mina ngachazelwa ukuthi khama ukhulula imali le unikele umama wami. Ungamnika ngani? Yabona umama ofana nalo umamncane ofana nalo uzomfisa empilweni sangasekho. Abantwana labo uthi nawufika bandana bambatha usingumama. And then impilo yakho nathi ufuna ukulungisa ini inhliziyo zomuntu omdala iminyama abantwana bakho bakhala. Yiphi indlela yakho yokukhanyela sisi? Ngiyabuza yavuma uthi ya but mbuzo lo buza. Nangaki nomntwana? Nangaki? 28. 28. So at the age of 28 lempilo ephilayo wena uvuka usicala esiphilini usishaya isifuba ube proud ngayo. With I'm proud of where I am now. Uyashaya isifuba ngalempilo ephilayo nje. Hawa, angishaya isifuba like net yalila mara ngililela ngaphakathi. Ngilila ngisho bakhona abantu bazohelebha. Nathi sikhona sohelebha sizanga la sokhosa udlamo makuliwa ngisho. Umama shothi ukhala kwaze kwanela ukuze agcina sekadlulela la ngani. So wena uthini? Wena yini inkinga yakho usisa? Because shothi konke inkinga yaziwa ngani? Ngiyabona. Inkinga enjani? Usizeka kanjani? Ungasizeka kanjani le nkinga obhekene nayo wena? Hawu mina ngisizeka ukuthi into engibawa ngibawela edubambisana nomamncane nami lokuphela. Bambisana kanjani? Angikhulisela abantwana. Yacela noma ngamtshela. Mara mara abantwana. Do you know the pain yabantwana? Awubuhlungu ukuthi mama khona ukukhulisile. Akakudimanga lethando ukudima abantwana nawe. Nendoda nayiloku busy banawe izibuzo uthini yabatshela amadoda la ukuthi unabantwana. Labo bathina bakubona uza nabo uchiya abantwana abancane ngakaloku busy. Uyabethwa kusho ukuthi nje uphila kusho ukuthi namadoda amabhadi wabantwana lawo bachileko ayenza ukuthi amadoda bagcine bakuphethe icala ukuthi njani nje utshela ukuthi uphume ini sicethu there was a case yomrazinyana umuhle ohlala khona la ekhaya umbali ubulewa bulala amadoda asabokukhuluma njengawe nje cala ukuthi unjani utshela la bekheni ukuthi wena bashuwile basho stupid. Do you see that ukuthi abantwana laba bathwisa mama ngicela ukuthi nenze iplan abantwana laba ecrèche kuzokosa ukuthi ngithola imali le nje sicela ukuthi wena imali le nje vele that's why ngithi akaluka nje statement alethi card anginikele iphini imali yona ingenako ngikhambe ngiyokhipha abantwana ngiyokubhalisa abantwana ba ecrèche izanendrozo sikhamba sile ebankini and sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi sokhamba nawo sokuyana le kuma social work ukuthi angasatholi access yokuthi ukhona ukhipha imali abantu imali akusingiyakho sithi Aisho wena willing fully nje you handing over abantwana kumma ukuthi akukunakele kusho ukuthi nemali yonke abantu le maintain abantwana ufuna ize kuyi then nabo abantu basupporta kanjani wena uziberekela kanjani angisho then kuzoba ne-agreement kufuna usayine affidavit ama-social worker lapho yenziwe kahle ngendlela e-right then bashintshe yonke ama-payment eza kuwe ayokuma as the rightful guardian currently then wena wena asho nje uyasho ukuthi siyale yokusayina ukuthi abantwana sibahlala naye. Mara musona ukhuluma ngathi ufoster wangiyithi uziberekela kupho uziberekele emadodeni because akubonakala ukuthi uziberekela isikhathi sonke leso sikhambileko unesikhathi eside ukhambileko mawuthi uziberekela uthi ukuthi uyozinikela kodwa ubuya nomunye umntwana oceda uphinde naye umlahle umchiye naye uthi no ngisakuhamba ngikubereka awuthi ufuna ukuyozilungisa ulungisa impilo yakho ubuye lesimeni uxolise kuye uzitshela ukuthi you want to change your lifestyle leyo iphilayo ufuna ukuba there for abantwana bakho but in terms of maintenance umama akachubeka abathokomele but abantwana mthe bahlale bazi ukuthi umama abantwana umama wala abantwana lapha so the only thing engibona kuwe uba uzonda abantwana maruba nabantwana because nje into engibona ngayo uthi uziberekela yokukhamba yokubuya nokulethela umunye umntwana unabantwana abangaki bayi-2 kuphela sesi uyingozi abantwaneni ungababulala ungawazibulala nawe no nawunehliziyo yazini noma uqabele nomma abantwana bakho noma ufike egedini edobe ngenisa la wavalwa wabaleka ngamtshela njalo ngamtshela njalo mfungade azithana wase waba nesibindi wavula igedi wabachovela
besiyomfuna kuphi okusala kube sokuthukana mara okusalako bebokulala badlile balale ngendlini mara ukuthi anikeze abantwana thatha abantwana ukuthi uyobachiya le imloto bayadlula bathi babachingiswa le ma-age sesilo naye ngokuhluleka wabona ukuthi ayisekho into angayenza wabaphosta abantwana bakho batholakale babakhiphile nobuso vele wababona from kuma-social media lesikhathi bazokuvela kusho ukuthi mina zange ngababona umntwana nami indodana nami basho yayibona ilo kanje yakhona wase ufonela usesiloyo basho leti into zenze emfoni ezangizicedi kuhle basho waconnectana nosesiloyo usesiloyo wamtshela ukuthi abantwana vele bakini and then-ke wamnikela i-direction then-ke sa-directana nosesiloyo ngakuhamba ngayo ubathatha ngakuhamba nange umaluma ngakuhamba naye angazi nje ujamelele ini le kude kangaka naye azokutsho ukuthi vele udadewabo ungasondela ngakuhamba naye sakuhamba soyi-2 emalume ungasondela siba uzosiphawulela kancane ngoba into le ibaluleke khulu ungasondela kamara ungaveli wena ubuso bakho nje sesizwe iphimbo lakho ungasondela because uwe nawo obe yingcenye experience the whole situation so ma uhlelele kude ukubonakala ngasuthi mhlawumbe into enjengale niyayivumela yenza kule njengale yayenza koleyo kuloko bhiza achiya abantwana abuyadla imali zakhona yenza yonke that is why sithi sibawuthi nje uzosiphawulela but then that one it's also ilungelo lakho it's your choice no okay no ayisanankinga mfona efuna ukukinga ngalo yeah wenzani okay mama njengoba sifikile thina si-identical force sicabanga ukuthi manje kose sizwe wena ukuthi ufuna ukubona kwenzakaleni siphe ikulumo ngoba lo baba walo mntwana sizama ukumfonela simthole efonini akatholakala uyasebenza eta ngazi ukuthi mina ngibawa ukuthi nikhambe naye adose statement naceda udose statement akunikela ikhadi anikela iphini into ezozize kimi imali ezongena yabantwana le nje idoswe ngimi and angathatha ama-chance athi nase kanginikile angithi ikhadi uyatsho ukuthi ilahlekile bakwenzele elinye angeke bakubuze ukuthi ulahlephi angathatha ama-chance ayokwenzela elinye ikhadi adose imali mina ngingakayidosi asayine ukuthi vele emalini angisangeni emalini abantwana and wathole kaningi ama-advice lokuthi phuma emalini abantwana thatha imali unikela umamncane akho akukhulisela abantwana wena ubona iplani ukuthi uphila njani ngabona ukuthi abantu ababahlangeni ihloko loku uyayithatha ungidina ngokuthi ungenza isidladla mani ungenza zolo lokhu ubuya kwami ngabona uzongihlola ukuthi ngibhayiza kangangani okay ubuya kwakhe nje bese lo mncane wayengambhalisi omncane lo ningambhalisi imali yegrant igranti khona ngibabhalise boyi-2 imali angayitholi lo ubabakhe lo akanababa wazi yena lo ukuthi wamthathapha bese le engilila ngayo khulu nge-maintenance yalo and ubaba lawo lo mntwana khaba happy uhappy njani ukuthi yena uzitshela ukuthi abantwana babahlala nami imali iphumela kimi nangimtshela izolo ukuthi mina nginamali engiyitholako yes urareke khulu and intori engizitshela lo ukuthi heyi bavumelene basho bayicimile angithi wenzela ukuthi ngihlale phasi ngingenzi next ngithi mina bacimile bavumelene nobaba lo baba lo uzokuletha imali kana yikho into enjalo urareke khulu ubaba abantu loyo nedi angazi nedi mhlawumbe usemsebenzini bewamfonela wathi basho angezile kimi basho angangifoneli basho sizocabana nakakhuluma nathi akafuni ukuthi angithi uthi ubaba lo eze ngizomtshela ukuthi kwenzakalani kanti sisulunywa yini umzimba wakho uyalunga lokuyangwana ulunywa yini you know ama-features abantu ababheka ama-drugs ngabona wonke la kuwo phela lawo ma-signs of ma-withdrawal symptoms ngobhema yini sesi Go and try drugs. No. Should those are the symptoms. Cala nala emlumeni mosiyasho nangacela uthi angithandi ukutshela umuntu inkinga zami le-HIV ne-cancer ningamelanga ukuthi ukukhulume lokho kubaluleka ngasesi angibhema ama-drugs aziphiwa ngizona okay so ngale ndlela okungakhona-ke sisi yabona ukuthi kungenzeka thola ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu kuphi isikhathini esincane sokuthi uphile usho ukuthi leso sikhathini abasidize bafuna uthando lukamama noma vele ujethi vele ngifuna kumosha kunandaba kamara loss I rest my case
bafuna sikhulume nama-social worker so zofunela ujulia bakhulume nothando ne Ya, kukhuluma nama-social worker la. sibona into esiphose soyenza nje akhe siyokubona i-statement angisho ukuthi ikhathi ilahlekile phethe iza ne-IDCC sikhambe mina ID yami yala